دەم باش گۆدار و بینەرم پۆدکەست کوردیە بەقەلەکەکە نو یا شروڤین هەیامی ئەم لەگەڵوەنە گۆدارن هێژا و بینەرن هێژا دەبێ خەڵکێدا لەگەڵ هەوکارە خۆ پەریخان ئەمێ بەحسا پەریخان قەیە ئەمێ بەحسا ئەرهێژا مەرەشێ بکن کۆ تەسیرا خۆ لە باکوورێ کوردستانê û çend bajarên Tirkiye dabû em ê behsa vê babetê bikin vê karesata mirovî bikin babeta me ya serekî di vê bernameyê de ew e çavderiyên xwe rûdanên dawî amarên dawî yê ji vê karesatê pêk hatî em ê wan şîrove bikin. Perîxan merheba. Merhaba Serçeme. Kerem ke perî ez gotinê bidime te. Hani ez destpêkî ji xelkê me yê Bakurê Kurdistanê û hema Tirkiye û yên ku Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê sersaxî û derbasiyê dixwazim ji ber ku rastî erdhêjeke pir bi êş bû hîna jî ev rewş berdewam dike. Ez dixwazim destpêkî hinekî agahiyên fireh bidim yani kîderê erdhêj çêbiye û piştre ez dixwazim tu hinekî çavderiyê xwe yê Amedê û Semsûrê bi me re parve bikî. Baş e em ê wisa bikin Perîxan kerem ke. Karaseta erdhêjî bandorê li ser Mereş, Semsûr, Meletî, Dîlok, Hatay, Amed, Riha, Osmaniye, Kilis û Edeneyê kir. Di erdhêjan li van bajaran çîbûn de bi 10,000 kes jiyana xwe ji dest dan. Her ku diçe bîlançoya qurbanî û birîndaran jî zêde dibe mixabin. Hêj li gelek deveran bi sedan mirov dibin kavlan avahiyê hibeşiyê de ne lê dîsa jî dawî li xebatên lêgerîn û rizgarkirinê anîne hêjî ji bo gelek cenazeyên ji bin kavlan hatine derxistin ne hatine veşartin mexdûrên erdhêjê bi rojanan li benda xizmên xwe sekinîn ku ji bin kavlan an bo xirbeyan bên derxistin lê niha li ber serî cenazeyên xwe disekinin ku wê kîngî bên veşartin heta niha wesayetên cenazê jî kefen negî îhtiyacî cenaze lê hatine sekinandin. Her wiha li gorî rêxistina tendurustiya cîhanî û hojî ragihan ku di encama erdhêja li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de hejmara kesên canê xwe ji dest dane 8,500 kes derbas kir. Lê wekî min got ev hejmar jî her diçe diguhere disa ji ber erdhêjî gelek welatên biyanî ji bo ku alîkariya Tirkiyeyê bikin li gorî daxuyana dawî ya Wezareta Karên Derve 10,336 xebatkarên rizgarkirinê yên biyanî li herêmên erdhêjê dixebitin. Li gor daxuyaniya Wezareta Karên Derve not neh welatan alîkarî pêşkeş kirin. Heftê du welatan jî ekîp li qadê dixebitin. Lê ev ekîp di roja îroyîn de gelek jî vegeriyan welatê xwe ji ber ku êdî xebata rizgarkirina gelek cîhan jî hatiye xilas kirin. Salê ez niha dixwazim tu hinekî qala çavderiyên xwe bike ji ber ku tu destpêka bûyerê li Diyarbekirê bû û piştre di derbasî Semsûrê bûyî kerem ke. Gelek spas Perîxan ez jî serxweşiyê li milletê me dikim karesateke gelek mezina mirovî bû heta niha milletê me gelek êş û azarên mezin dîtime lê ev di nezera min de yek ji mezintirîn wan karesatan e ji hemû kesên ku mirine wefat kirine ez rehmetê dixwazim Xwedê Teala wan bi behişta xwe ceneta xwe şad bike û ji birîndaran jî şifayê dixwazim. Kareseteke mezin bû Perîxan yanî ji destpêka bûyerê ve em çûn Diyarbekirê li Diyarbekirê heft avahî rûxiya bûn ne li gor Diyarbekir li gor Meletiyê rewşayê baş bû lê ya Meletiyê jiya Semsûrê baştir bû ya Semsûrê jiya Mereşê baştir bû ya Mereşê jiya Antakya'ya baştı. Yani kareseteke gelekî mezin bû. Dîsa Dîlok yani navçeyên wê qezayên Elbîstan, Pazarcık, Sahye, qezaya Kolikê, Gölbaşî yani kareseteke gelekî mezin bû. Deprem erdhêj li erdnîgariyeke pan û bêrîn pêk hatibû. Ez xwazim behsa çavderiyên xwe yên li Diyarbekirê bikim. Li Diyarbekirê avahiya herî zêde ku mirî jê derketin li tesîsera bû ew avahiya bû têde 12 zêdetir 12 xanî hebûn. Di wê avahiyê de gelek mirî derketin û li herêma adliyeyê da avahiya galeriya de beşek ji galeriya ew rûxiya bû. Li van aviyan de gelek
مري دركتن بقشتي لدياربكر سوتشل محكسان جانب جدستان هن خباتين لجرني لهن لبن هن أواهيان بردوام دكن وحشتي ودو كس نهاد نخوشخاني عند تنا درمان كرن وزيترج دسدو دستو سيكتجي هاتنا تابو جكرين جنا خوشخاني جي وقت دستك خاصنا خوش ده من قوتي روشا دياربكر جاستن سوريا باشتر بو يعني يارا خانية ملت بسروان در روحيا چونك نسبت كانم بيجم نسبت باشتر بو چونك de سم سوريا ده هر سه خانيان خانية جي روحيا يعني جي سدي حفته كانم بيجم خانية سم سوريا لمركز داوي ناوان داوي خراب بونه جي سدي سيجي بعرض ربونية لجهر 100 متر 105 متری تلبر آواهی که راسته که مریته دانه انقاذک هیا از و حوالمنی روزنامه گر استکین چچان روزا هفته سباتی هم گهشتن سمسوره و روزی خباتن لگرین جالیه تیم خوبخش و خباتن لگرین جالیه تیم شهرداری و برای چون لمقابل وکپیوس هین تیم پروفسیونل نهاتون تیم پروفسیونل ایوارا هشت مهه هاتن سمسوره دروجه سیم ده هاتن سمسوره خلق بقدر اخوره به محشر را رو مابو کسو ناس و دوستن خلقه جیران الوان ین که رزگار بونه به بیور به بیران به بوران به قازمایان به دستن وکی والا به لپکن به دستن وان ده او بتون را دکرن او کاغر را دکرن او کریشن بتونی را دکرن لبن ناس و دوست و خدمین خود دگریان جوان رزگار بکن خبات تین رزگار کنه هیچی بردوام دکن هفته اکسر ارتجی را در باسو هیچی لهم تاخن سمسوری ملت دبن کاغلان دنه روش لسمسوری گلکی خرابو مال از خازم وی پرس بکم روژا دست بکم همچونی اداری سازین دولتی رخصتین سویل انجی کوردیناسیون که جبو آفاتی همو نه جخوا وقت دست بکده جی من گوتی يعني تشتك بناء دولتي لهرمي تنبوش خلق جوي قال لك عاجز بو يعني شش بارلمانترين سمسوري هنا بينجي ين AKP'ne هر زده یک جوان باجان هر زده AKP لی دنگوی زده یا سمسوره حمول بجارتنا دا وصايا ده سمسوره ده به هزاران شیخ و مشایخ هنه کجبو حکومت جبو اقتدار کار دکن ولی هبجارتنا لنظر خلقيت قرن جبو حكومة آخ بارتية لدنگان دقرن يعني خلق بقدر أخوره بالتني هاتبو هشتن ناج سازيان فرمي نا بوليس هبو نا آفات هبو نا سرباس هبو نا تيمن تندرسي هبو خلق بقدر أخوره تيكي تني هاتبو هشتن خلق واويكي قال لك ويران دبني وان كابلاندا لخدمين خود قريان لبندبون هناك بهوارا وان وورا املتر جسر يا كوليكي ام كاتن سمسوري يكم تاخا كمرو بدكوي تاخا يونس امريه تشاو امجي عربيه خدا كاتن من بغاش بكل كاميرا اخو وتريبوت اخو عيار بكم جنكي خواويت من قلت جبو خود درمانان بده من اول سه روزه زارو که من نخوشن تایوان بلنده و آتشوان بلنده امریکارن تایوان داخن من چنته خو چی درمانی من راهی من رابو داوان دیسان ام چن سر خرابه که قابله که ام بوان را داخلن ام وی شوان تومار دکن ام بخوازن ببن دنگی وان بلا بکن اینترنت ناکشینه تلفن ناکشینه کسک دبیجه بدسته ما دیگره دبیجه یا تکر دبیجه وره 100 متر وره الفدرا سیده کس دبن به کاغلاندنه هیچی دنگ جوانتی ام دیچن مالبات بتکی تنه لسروه قابل سکنیه 4 متر خود درخستنه لمیدان دانینه او ميت دروجه تروجه بملتي لوي ميدان لوي صحيه وسا ساكنينه وهي بريك اولانده خلقت دمون تدخار بتشوا خو جندك تشتي نصاحبون يا تشكي خوارن وبخوارن شو لا ممكن بو وك من قوتي اف تنبو جيران كتب بو وخلق
ين ماشين وان هي ين اوتوموبيل وان هي دو اوتوموبيل خود دمان ين دنجي دبني وان كافلاندا جبني وان كافلان ازنگو kartonu taxtar dixistin li ber wan ew agir vê dixistin li ber wan agiran bûn ne xwarin hebû ne vexwarin hebû ne tuwalet hebû ez bo te bêjim pilaya germê dadket heta binya sifrê 5-6 dereceyan û ne tenê li Semsûrê li navçeyên Semsûrê weke Sincikê weke Gölbaşiyê weke Çelîkxanê li van li gundên Semsûrê bixwe reşeke mezina mirovî hebû xelk min kaviran debûn û hîn jî dibin taxên marayê Yunus Emre'yê yên Semsûrê mirov cenazeyên mirovan dibin wan kaviran dene xelk li ber wan kaviran sekîne bi saxî an bi mirîtî dixwazin cenazeyên خدمن خوان ناس و دوستن خو جبن وان کابلان ورن درخصن و وان وشرين قنا گورستان كوان هبا قنا مزله كبا كو هر طرف يعني فاتحه كي بخونن ايشو ازارن خو بچك جيبه جبير بكن ايش خاطري پرس بكم مثالي او نها mesela anş kesin gelek keşhene bir kesmane yani bir malbati tevhatine devan benoan kavlandamane ev kesin ku ben asname be embejim be xodi ça teni ve şartın ango revşa hastaxana çibu o az debinim yani şayj xonum xalq badvejin jibome قد وتشتك نكر قد نبى كفنا بشنين كو ام خدي او خو بشنين تخنا گورستانا ev mesele çavayı. بله بوی آوائیه پشتی روژا سیم و چاره تیمن پروفیسیونل ین رزگار کرنه هاتن سمسوره خصوصی پشتی روژا سیم تیمن افاده مدیتن پشت تیمن یونانستان گرجستان کارکرین خانا خانزایا سومایه ین زونگولداقه هاتن وان تیمانا کاری باش کرن yani دویم ام حق وان نخون خصوصی کارکرین زونگولداقه و ین سومایه ین معدنه ین خانزایه اف گلکی جهات بون کارین گلکی باش کرن لی problem اوگو کو جوان تیمانا هاتبو گوتن که هون بچن ekipman hene mesela timin یک جوان timin سرکی هاتبون Semsûrê timin İstiye bun ye revberiya idariya avaya şeredariya İstanbul'e ev hatibun timen geleki başun profesyonel bun je tim je makinean kendiklerin dikaribun karin baş bikin hatibun juanra valitiye gotibu verin ekipman hene valitiya Semsûrê bana hatın le Semsûrê bun le hiç ekipman etine bu hat yani roja seyan havalın östekin çaçanji mebhevra çavderiya revşekil leter caddeya Atatürk'e çar vinç hebun juan vincan ji du hebje sekini bun ya van vincan nema bu tuzani ev ekipmanın mezinin vinçen mezinin jibo van vincan ji bixabitin ev devên wan ew ekipmanên ya peviste ya wan nema bu yani karasateke mezina mirovî hebû û xelk bi qedera xwe re rû mabû tiştî roja çarem û pêncem xebatên rizgarkirinê bawekî profesyonel birêveçû lê ew jî ne di asteke pêwîst hebû çunke bi hezaran xelk bawekî birîndar dibin wan kavilan debûn û gelek jê ji ber sir û steqemayê canê xwe ji destan her wê roja ewil roja destpêkê ku em çûn Semsûrê Nevzat Taş yek ji wan kesan ku me pê re hevdîtin kir em çûn ser kavilan malbata wan sêzde kes dibin kavilan wan debûn du kes vê wan bi destê xwe rizgar kirbûn heşt kes dibin kavilê de mabûn ew sê kesê rizgar kirbûn jî piştî birbûn nexweşxaneyê li nexweşxaneyê mirbûn û Nevzat Taş bi xwe got êvarê wexta ku deng namîne wan deng bihîst ku ban wan dikirin ew xizmên wan yên ban kavilan de dibêjin hawar werin me rizgar bikin em dibinê kavilan de ne lê ji ber ku ne vînçek hebû ne xeltiyek hebû ne kepçeyek hebû mixabin hemû xizmên Nevzat Taşî li ser caddeya Atatürk'ê li taxa Yunus Emre'yê hemû mirin cenazeyên wan hatin derxistin. Yani ez dixwazim viyeş pers bikim yani çima devletin neşt yani ji ber ez van nûçayî ji xunum de saziyên sivîl taybet
گوتن دولت نایلم تکونه ناو باجار او آلکاریا خلقی بکن و پشتوانی خلقی بکن دیسا آلکاریا و باشوری کردستانی که ماکینین هاتبون جبو کو کار بکن بچن هواریا خلقی سه روزا سر ریامان و دولتی نشت که او ماکینش تکونه دوان داره یعنی چما دولت قاش دوی که آلکاریا خلقی بکه خلقی بچه هوارا خلقی و ناچه یک سازین خازن هر ریجین نایله ev mesele çi bu xalqê çi goş bû navêya ya ev meseleya birêvebirina dewleta Tirkiyeyê mesele ji wir dest pê dike, ji serî ve dest pê dike. Erdogan di destlatariya xwe ya 22 salî de hemû tiştek kontrol kiriye. Herî dawî bi guherîna sistema serokatiya aniya sistema serokatiyê jî hemû tiştek xistiye destê xwe bêyî wî ti kes nikare imzayeke jî bavêje binê belgeyekê di rêvebirina dewletê de. Hemû tiştek di destê wî de ye. Di demeke wisa de sistem hemû kilit bûye, qapat bûye. Yani ti kes nikare inisiyatif werbigire. Mesela bi ısrar me telefonî parêzgariyê dikir, parêzgariyê cewab nedida. Yani îro nû parêzgarê Semsûrê Mahmud Çuhadur derketiye nava xelkê. Ya Mahmud Çuhadur ev heft roja tune ye. Roja yekem ji xelkê re xelk hawar dikin, gazî dikin. Mahmud Çuhadur dibêje mezin nekin, heftê û heşt kes mirne û 22 avahî xirab bûne, meseleyê mezin nekin. Lê bi hezaran avahî li taxa Marayê yek ji taxên qedîm ya Semsûrê bi erdê re bûne yek. Li Yunus Emre'ye wisa, li taxa yenî mahalleyê wisa, li Cumhuriyetê wisa, li Sarı Tutê wisa. Yani ev taxên serekî yên navenda Semsûrê ku me bi serê xwe dîtin. Sistem ji ber bi rêvebirina Tirkiye xitimî û em çavê serê xwe dibînin hikûmeta Tirkiye êdî ew şiyana wê ew karîna wê nemaye ku Tirkiye bi rêve bibe û mixabin hetlanha Kurdan jî nekarîne çarenivîsa xwe diyar bikin, nekarîne xwe ji Tirkiye rizgar bikin, mixabin bûne beşek ji siyaseta wêranker a Tirkiye. Îro di nezera min de heger hezaran milyên me hene sedema wê Tirkiyeye belkî yek jê sedem jî em bixwe ne me jî nekariye hetana xwe dewleta Tirkiye rizgar bikin li çarenivîsa xwe binerin. Xetambarê vê mesele yek jê jî di nezera min de emin. ev mesela Semsûrê ez dibêjim ji bo heman hemû bajaran derbas dibe Hatay jî, Antakya jî, İskenderû jî, Mereş jî, Dîlok jî hemû bajar rewşa wan heman tişte ji ber ku xelk dibêje dewlet tune em bê xwedî mane û kes nagîje hawariya me. Dîsa rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê jî ya xelkê Tirkiye xerabtir e ji ber ku ew der cî ku piranî erdhej lê çêbiye çete an jî Türkiye wan dere idare dike xalq nikare an jî devletê netewîn nikarin xwe bigihînin wan dere an jî rêveberiya Rojavayê Kurdistanê nikare alkariya wan bike heya niha destpêkê tenê Başûrî Kurdistanê ew jî bi destûra Tirkiyeyê alkarî ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re şandiye. Dîsa divê em vê derê ew jî baxwin yani destpêka erdhejê heta niha Başûrî Kurdistanê bi rastî gelek alkarî hat hem ji bo makîna û hem jî bi giştî ji bo alkariya xelkê bikin kampanyake berfireh bi rêveberiya Başûrî Kurdistanê hatiye dest pêkirin. Ev kampanya jî berdewam dike. Ez dixwazim niha vê pirs bikim niha xebatên rizgarkirinê jî hatine sekinandin. İhtiyacıya gel, pevîstiya gel ya lezgînî çi ye ji bo ku xelk wê derê xwe bi sitar bike. Ya rastî terî ew te amaje pê kir ew kampanya û helmeta ji bo Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê ya dezgeha xêrxwaziya Barzanî û hikûmeta Herêma Kurdistanê û bi giştî hemû bajarên Başûrê Kurdistanê cêkê xweşiyê ye gelek pêwîst e û di nezera min de ev divê newek minnetekê be
اركك نتويه اركك مليه تشوا دكارسات مزن ده باكور وروجافا وروشفا دريان خو جبو باشوي كردستان وكربون ايرو همان تشتي باشوي كردستان جبو parçayın dine Kürdistan'e dike ve ditna vidi mani geleki keyif koşun. Peri ya rast le semsure u gişti le navçeyn ve ya komediti pedavistiya halke bi cihe mayine heye. Çünkü dive temaşeyi bi gişti dimen bikin bi hezaran khani veran bun. Ew amarên ku asat eşkere dike ne rastın bu rastiye nişanadın. Halk عربين ين عربين هنا هي ماشين واحد عربين خد من ين تننا وكجواد المجوتي لبر كابلان لبر كابلان آخر دازدن وسخ وجرم بكن شو خو تنايا تداوسية خالكي بتشادران هيا هجر خالكي ما بكاربن وجيكي خشية ده وجي بحث بكن قالك سازيو رخصنين ماسم روبان لديار بكري ل مردینه به هوارا خلکی و هاتن خوبخشن سمسوره افو خوبخشن وانه مرشه بتلیسته بینگوله خلق به هزاران تر آلیکاری شاندن گلک باجاران سریده سمسورو مرشو انتاکتا پیداوسیه خلکی به چادران هیا به توالتین تیار هیا به کلوپلین درمانان هنه کلوپلین پاکجیه هنه گلک قارن هاتیه گلک کنش هاتنه او بسن لی چند سرکی خلکی را پیوست چادرن درمانن و کلوپلین درمانن پاکجیه نه جبو زاروکان شیر پیوسته جبو جنان هد پیوستن دوی او بین دابین کرن هگر رفتن به حلمت آلیکالیه رادبن هگر لما گهدار کن کرن وان برچاوان بگرن از قازم بالی بکشینم سر بتاده از قازم بالی بکشینم سر آلیکالیه ماسه رفتن ماسه مروان پارتیین سیاسی لسنسوري اوانجي قالك كارين باشكرن وك برويا ديار بكري هدف بدك باكور لهرمي الكاريه بلاو دكن خوارني خوراك سر گوندان بلاو دكن خلك ده بلاو دكن تيمن هز كردي كو حتان ها موان الصحي جبو قواتين زمان ديت لبشتري كارساتي جانكو جاميران كامبانيا الكاريه رابون او هجر خلك ما ينكو بخوازه الكاريه مشنات كار بيوندي بوان بكا وبدا الكاج ملتي مره او تشتنكو لتحيا سمسوري نارتشين ويكو بيبينيه من هبون ابون تري هجر قوتنا هذا كلام كه işte xazım ve bebejim gelek dizani gelek Kurdî men li Avrupayê jî dijîn ew ji ber riya heyva sor a Kurdistanê kampanya dane destpêkirin kesên ku li Avrupayê dijîn dikarin bi riya heyva sor a Kurdistanê her wiha li başûrê Kurdistanê bi riya bexwe Barzanî û li dîsa jî wekî te got li Bakurê Kurdistanê ji ber riya partiyên siyasî saziyên sivîl baroyan dikarin alkariya xwe bigînin xelkê امي باخفن جبرك ارتش وي قالك بدومه اخفتني ما قالك بردوام بكن حتى برنامج كدن ببين خير خشيدا دم باش گهدار و بینرین هجا خاطره و دم باش